към Христос. Довери се ти и вярвай му без страх. Той знае всичко за живота ти. Ръката му ще те благослови. Ти не си сам, той е до теб. Във всяка болка, във всеки ден. Слава, алелуя! Алелуя! Слава, алелуя! Слава ти, Боже! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Амин! Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Чувствам, че си тук. Чувствам те, Исусе. Тишината говори. Присъствието ти ме покрива. Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Сърцето ми помазвай, душата ми изцели. Сърцето ми помазвай, душата ми изцели. Помазвай ме сега, изцелявай ме сега. Ти си тук, ти си тук. Амин! Живият Бог си ти. Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Амин! Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Благослов Боже svima, dobrodošli. Помазвай днес сърцето ми. Вдигни днес очи ти към Христос. Довери се ти Амин! и вярвай му без страх. Той знае всичко за живота ти. Ръката му ще те благослови. Амин, Боже, амин! Ти не си сам, той е до теб. Амин! Във всяка болка, във всеки ден. Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Слава, Алелуя! слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса от Назарет. Чувствам, че си тук. Чувствам те, Исусе. Тишината говори. Присъствието ти ме покрива. Слава, алелуя! Слава, алелуя! Слава, алелуя на Исуса! Назарет! Амин! Слава ти, Исусе! Сърцето ми помазвай, душата ми изцели. Сърцето ми помазвай, душата ми изцели.
si tuq, живият Бог си ти. Слава, алелуя, слава, слава, алелуя, слава, алелуя на Исуса от Назарет. Слава, алелуя, слава, слава, алелуя, слава, алелуя на Исуса от Назарет. Слава, халелуя, слава час нашем Спасителю Исусу Христу. Слава и час и величанство, što nas blagoslovlja i vodi i posvećuje. Halleluja. Dragi prijatelji, dobrodošli na večerašnje proučavanje Bože reči. Slavimo i hvalimo naše Boga nebeskoga. Evo da vas sve pozdravim večeras. Idemo znači uživo i na TikTok i na Facebook. Da pozdravim sada naše prijatelje koji su ušli, braće i sestre. Dobro večer svima, blagoslov Boži, znači Cecil Korni, Lidija Lili, pročitat ću poruku Fazlija Nazenta Kurtić, Mač Bože Milio, Mifel Ramadani, Baški si Adventiste Kosove, Šerivana Sranković, Eftimče Dimitrevski, Miriam Sulemanovska, Boban Monika, dobrodošli, blagoslov Bogu. Predivan glas, aleluja, tako je. Možemo je čiti ponovo tu pesmu, ovo je jedna nova pesma, Maja, blagoslov Boži, dobrodošla sestra draga. Narode Boži, dobrodošli na večerašnje proučavanje Bože reči. Tema nosi naslov Posljednji poziv čovječanstvu. Posljednji poziv čovječanstvu. Molimo se Bogu da razumemo večeras poziv čovječanstvu, posljednji. Bože naš koji si na nebesima, hvala ti, slava ti, čast što nas hrabriš da svaki dan tebe slavimo, hvalimo, da svaki dan budemo s tobom i da čujemo tvoje pozive, da se pokajemo i obratimo i da se spasimo. Zato izli sada tvoj Duh Sveti na nas. Posveti nas u krvi jagnjetu i Isusu Hristovu krv i blagoslovi nas da budemo sveti, česti i pravedni zato što je Hristos naša pravednost. Haleluja, vodi nas večeras Bože. Amin, amin. Osana tebi Bože naš na nebesima. Haleluja, amin. Glas je predivan kao što je pisala sestra Cecil i pesma je divna, tekst i muzika, znači slava, hvala, čast Bogu na nebesima. Dragi moji, večeras proučavamo temu, kao što ste mogli vidjeti već, posljednji poziv čovječanstvu. Posljednji poziv čovječanstvu. Dragi moji, zašto mi je Bog potakao da večeras proučavamo ovaj naslov, odnosno ovu temu, ovu sadržinu, dragi moji. Namjerno sam pustio sliku od Vizer, jer mi koji živimo po balkanskim zemljama, ex-Jugoslavija, Albanija, Grčija, Bugarska, pa i Rumunska i Mađarska, naravno naš nacionalni prevoz je postao Vizer i mi putujemo često, ja mislim da mnogi od nas putuju sa tim avionima. Vi znate, jedan primjer ću vam dati, znači jednu parabolu, jednu uporedbu sa posljednjim pozivom na aerodromima. Vi znate da na aerodrome postoji uvijek posljednji poziv, ne znam da li se sjećate, posljednji poziv za let taj, pravac taj, pozivamo vas da dođete da se ukrcate, ako ne, ode avion. Na svaki aerodrom, za svaki avion pre nego što poleti, pre nego što se zatvore vrata aviona, čuje se posljednji poziv. Posljednji poziv znači da se ljudi ukrcaju u avion i da idu tamo gdje očedu, gdje im je cilj da putuju, jel tako? Dragi moji prijatelji, narode Boži, večeras Jehova Bog, svesilni, El Shaddai, svemoćni Isus Hristos Ješua, Sin Boži, upućuje posljednji poziv putnicima, svim putnicima na planeti Zemlji. Ko su to putnici? Ajde da se sjetimo biblijskih ličnosti patrijarha i proroka Avrama, Isaka, Jakova. Šta su bili oni? Šta kaže Božja reč o njima? Da su bili putnici i stranci, jel tako? Šta smo mi danas na zemlji, ja i ti, brate moji i sestra moja? Mi smo putnici i stranci. Svaki jedan čovjek na ovoj zemlji je
putnik i stranac, zato što živimo jedan kratak život, do 80 godina, ajde neka bude i 100, 110, neko to je velika retkost, vi sami znate. I onda završava naš put, odemo u grob, gdje ne možemo ništa poneti sa nama i gdje istrunemo. I čekamo vaskrsenje. Neko čeka prvo vaskrsenje, neko nažalost čeka drugo vaskrsenje. Prvo vaskrsenje pravednih i onih koji će biti spašeni i oni koji su spašeni u krvi jagneta Hrista Isusa. Drugo vaskrsenje je vaskrsenje zlih, vaskrsenje nepokajanih, koji će vaskrsnici da bi dobili večnu platu, večnu vatru, ognjeno jezero, večnu smrt, nažalost. Dragi moji prijatelji, narodi Boži, eto tu je sada i još novih slušali, znači tu je sada, samo da vidim, pobegnu me, Beriša Selita, Gabriel Radu, odnosno Mika, dobrodošli, blagoslov Bož. Putnici, došlaci. Marijana Kazaković, dobrodošli. Na TikTok mogu pročitati vam Ivana, Islam, Bajram, User, Artan Lajka, Isak, Azranur i tako dalje, Gilka. Bog da vas blagoslovi, dobrodošli. Sejačan Sule. Ljudi moji, narodi Boži, znači Bog poziva večeras sve nas na posljednji poziv. Ovo je posljednji poziv Boži. Ne govorim o večerašnjoj propovedi, govorim o posljednjim danima, o posljednjim mjesecima, o posljednjim godinama čovječanstvu. Bog upućuje posljednji poziv čovječanstvu, kao što se na aerodromima, na svaki aerodrom uputuje posljednji poziv putnicima da se popnu u avion jer će se zatvoriti vrata i više ne može da se ukrcaju, ne mogu ući u avion. Avion će poletiti bez njih, jel tako? I šta možemo utvrditi, šta smo mi danas na zemlji? Da smo putnici i stranci jer nismo večni, jer nema nas, nestajemo jednog dana, umiremo, idemo u grob. Ali zato, dragi moji, imamo ohrabrenje iz Bože reči. Ohrabrenje iz Bože reči gdje u Filipljanima 3. glava 20. stih piše sljedeće. Filipljanima 3.20. Naše domovina na nebesima, odakle spasitelja čekamo, haleluja, amin. Dragi moji prijatelji, narode Boži, čekamo li našeg spasitelja da napri kraj ovom našem putovanju na ovoj zemlji koja je puna jada, straha, stresa, greha, užasa, smrti, suzi, plaće, bolova, žalosti i tako dalje. Nebrojeno zlo možemo nabrojati večeras. Ko želi ostati ovdje da živi? Ko želi ovdje ostati vječno da živi u ovakvim uslovima? Ko želi ovdje da preživi još 100 godina, još 200 godina? Je li ovo život, dragi moji? Pa mi smo putnici, stranci, došlaci, što je pisala sestra. Mi smo došlaci na ovoj planeti. Putnici, došlaci i nestaćemo. Jednog dana će nas nestati, ali prema Božoj reči, Rimljanima 3.20, Ajše spahiju mir nama, dobrodošla sestro, blagoslov Boži. Naša domovina je znači na nebesima, odakle spasitelja čekamo. Odakle čekamo spasitelja, dragi moji? Sa nebesa da nam dođe naš spasitelj Isus Hristos, Ješua Isus. Cecil kaže, verni Noje isto putio posljednji pozov pred potomnom svetu. Tako je, sestro. Sireta kaže, samo tuga velika ovaj svet. Tako je, sestro moja. Dragi moji prijatelji, kao što je napisala u komentare sestra Cecil, Noje je isto uputio posljednji pozdrav čovječanstvu. Sećate se, 7 dana su bili zatvoreni u brodu, u arku, Noeva arka. I on ih je pozivao, jer mogu izaći van, ne, na spratu na brodu. Uđite. I 7. dana Bog zatvori vrata, bam. Avion je zatvorio vrata i poletio je bez onih koji su se nisu krcali. Odnosno, to jest, barka se, njena vrata se zatvorila, Bog je zatvorio. Onaj koji je ušao u arku, bio je spašen, putovao je u novi život. Onaj koji nije ušao, otišao je u večnu propast, potopili su se svi, izginuli su. Strašno užasno, a imali su šansu da uđu. Vrata je bilo otvoreno. I zato Bog upućuje posljednji poziv čovječanstvu u ovo zadnje vreme da se pokaje i obrate, dragi moji prijatelji, narode Boži. Bog upućuje svima nama posljednji poziv da se ukrcamo u Noevu arku, da se popnemo, da uđemo u avion jer su vrata sada otvorena. Ne zaboravite jednu stvar,
mi smo putnici i došlaci na ovom svetu. A pogled treba da nam je usmeren na večnu slavu. Pogled mora da nam je usmeren na večnu slavu kad znamo da smo putnici, došlaci i smrtnici. Ko se ovdje odvoji od sveta, onda će biti sjedinjen sa Hristom. Ko se ovdje odvoji od sveta, u večnosti će biti sjedinjen s kime? Sa Hristom, dragi moji. Da li sada razumijete ovu veliku potrebu da se popnemo u avion, da uđemo dok su vrata otvorena, dragi moji? Evo ja sad, pošto govorimo o ovome, spremio sam jednu pesmu, samo da je pronađem, oprostite mi. Samo da je pronađem, ok, još nisam ušao. Putnik sam tu, vjerujem da znate, većinom vas da znate ovu pesmu. Čeda Šajn, dobrodošao, brate, Miki Marković, Bože blagoslov svima, amin, i tebi, brate moji. Znači idemo live i na Facebook i na ovaj TikTok. Putnik sam tu, evo samo da je pronađem. Ja vjerujem da većinom vas zna ovu pesmu, ali ajde da se posjetimo, da je poslušamo. Samo moment, nešto mi ne ide ovdje sa azbukom. Ok, sad mislim da ću srediti. Putnik sam tu, ok. Sad da slušamo tu pesmu. Pa idemo dalje sa našu propoved. Poslušamo pesmu Putnik sam tu. Amin, Maja, amin. Dobro da je Makedonka. Na smrti. Haleluja. Pozdrav, Figla, Didio, Bog s tobom, Bejtula, pozdrav, dobrodošli. Miki Merem, Carkić Radmila, Nina Miki, dobrodošli, blagoslov Boži. Haleluja. Zlata sve, sve moje boli. To sam pesmu povedao, slava Bogu sese. Tebe zlata sve, ostavljam tu sve moje boli. I Oca svog. Haleluja. Haleluja, amin. Nadam se da ste se ohrabrili s ovom prelepom pesmom, dragi prijatelji. Recite mi ko nema bola.
Recite mi, koji je čovjek bez bola na ovoj zemlji? Ima li nekog čovjeka ko ne osjeća bol, tugu, jad, problem? Ima li čovjeka koji ne pati danas, dragi moji? Svi patimo, i ja i ti, brate moji, sestru. Ja vidim da su ljudi sve više demonizirani. Sve više se demoniziraju. Zašto? Pa zato što nisu poslušni Duhu Svetomu. Kao u pretpotopno dobu, Bog, nebeski Otac naš, kaže, neće se moj duh svađati, prepirati, boriti sa ljudima do veka. Da li primjećujete da se Duh Božji povlači od čovječanstva? Da li primjećujete da se čovječanstvo udaljilo od Boga? Da čovječanstvo ne mari za Boga? Recite mi, ko je veran Bogu danas? Koliko vernika ima u tvojoj ulici gdje živiš? Vernika, kad govorim vernici, mislim na prave vernike, koji stvarno duhom i umom i dušom služe i vole Boga, a ne samo da kaže, a mi smo pobožni, mi se kaštavamo ili mi se klajnamo, mi idemo u džamiju, u crkvu, a odavde nemaju blage veze sa Bogom. Žive kako oni hoće. Prelepa pesma, jel te jeste, Miki? Daj Bože da što se prekrstimo oca. Amin. Mika, ako je Božja volja još ovaj mjesec, zašto ne? Molimo se Bogu. Braćo moje, ja proučavam osobne istine Svetoga pisma sa Gabriel Radu, odnosno to je njegov sin Gabriel, on se zove Mike, njegova žena Bisa. Molite se za njih, mi smo, znači, skoro svako drugo ili treće večer, zavisi kako kad imamo vremena i mogućnosti, proučavamo Sveto pismo, proučavamo istine Bože i Duh Sveti i ja ih pripremamo za krštevanje i verujem, ako je Božja volja, krajem ovog mjeseca, možda početkom marta, ne znamo, Bog će nam reći da ih predamo Bogu putem krštenja. To će biti velika radost. Molite se za ovaj mladi bračni par, mladi što imaju po 30 godina, braćo moje. Prijatelji moji, narode Božji, idemo dalje sa našim proučavanjem. Znači, kao što smo stali malo pre smo stali, znači, da smo svi putnici i čuli smo ovu pesmu koja nas je još više približila ovom propovedi, da poslušamo posljednji poziv, da se odvojimo od sveta i da budemo sjedini sa Hristom. Braćo moja, oni koji se odvoje od sveta, oni će ući u večni život. Oni će ući jer su vrata otvorena i iskoristit će šansu da uđu u večni život, dragi moji. Joel 17. glava 16. stih, Isus nam kaže, naš spasitelj, oni nisu od sveta, pazite, oni nisu od sveta kao što ni ja nisam od sveta, haleluja, dragi moji. Ti i ja, koji volimo Boga, koji želimo da služimo Bogu, ti i ja, koji imamo Svetu pismo, Božju reč za vođu, koji svaki dan jedemo, pijemo od nje, smo oni koji nisu od sveta, jer smo umrli ovom svetu na taj način što ne živimo kao ovaj svet. Sad jedno pitanje, da li živiš još uvijek kao što si živio dok si bio svetski čovjek, dok si bio čovjek koji nije znao za Boga, ili si promijenio tvoj način života? Ako jesi, onda ti nisi od sveta, nego ti si sa Isusom Kristom. Ajde sada razmitramo ko si oni što nisu od ovog sveta. Imamo biblijski odgovor, biblijsku definiciju. Ko su oni koji nisu od ovoga sveta? Ko su oni koji su se odvojili od sveta? Ko su oni koji se računaju ovdje putnici i došlaci? Otkrivenje 14. glava 4. stih. Otkrivenje 14. glava 4. stih. Ovo su, ko su? Koji se ne opoganiše sa ženama. Braćo moja, ovo je, znači, simboličko proročanstvo, ovo je simboličko tumačenje. Ne govori se o pravim ženima, telesnim ženima, nego o naukama, o doktrinama, o načinu života. O načinu života koji je pogan, koji je svjetski. Znači, ko su oni koji nisu sveta? Oni koji se nisu opoganili sa svetom, jer su devci, znači nevini, znači oni ne uživaju u grehu, ne uživaju u kockanju, igre na sreće, ne opijaju se da se opijaju, da radu sve i svašta, ne drogiraju se, trude se da pobjede sve ono što je porok i sve ono što je satansko. Zatim šta? Ko su oni koji nisu od ovoga sveta? Ko su oni koji su se odvojili od sveta? Ko su oni koji su putnici i došlaci? Oni prate jagne. Haleluja. Pratimo jagne, jel tako, braćo moja? Gdje god ono ide, mi smo sa njim. Ovi su otkupljeni od ljudi
kao prvenci Богу и јагнето, халелуја. Ми još nismo ušli u pravu i platnu, ali nas to čeka u budućnosti. Tako je sirata. Radmila, dobrodošla, blagoslov Boži. Dragi prijatelji moji, narode Boži, Isus kaže za meni, za tebe, da mi nismo od ovoga sveta. Je sad jedno pitanje za razmišljanje, jesi li od ovog sveta ili nisi od ovoga sveta? Ako nisi od ovoga sveta, onda ti imaš ove kvalifikacije, Otkrivenje 14. glava 4. stih. Naravno, to su oni 144.000 prvenci posvećeni Bogu i jagnetu, ali dragi moji, ko su prvenci? Ko su 144.000? Oni koji slede jagne, nije to neka posebna grupa, broj 144 je simbolika, dragi moji. Ja sam vam to u nekoliko navrata objašnjavao i ne mrzi me i nije mi problem da vam i to večeras u minut, dva objasnim. Vi znate da u Stari Zavet postoje ceremonalni zakon prinašavanja žrtava koji su predstavljali Hrista Isusa simbolično, ne? Oprostite mi, žedan sam. I da bi se taj sistem, obredni sistem ili ceremonijalni zakon održavao, bilo je potrebno davati 10% od sredstava, od materijalnih sredstava, od para, zlata, šta god imaš. I danas, u 21. vijek, poslije 2000, kada je završio obredni sistem i ceremonijalni zakon, a time naravno i svi propisi s time, jer više ne postoji sveštenstvo ovdje na zemlji, svešten je gore na nebu se, naš spasitelj Ješua Isus Hristos, mi trebamo dati 10%. Od čega, dragi moji? Duh Sveti nam je otkrio od našeg vremena. Od našeg vremena je najvažnije da damo 10% Bogu. Sad jedna čudna računalica, jedno čudno računovodstvo. Ajde izračunajte ovako. U dan imamo 24 sata. Da li ste ikad pokušali da izračunate koliko minute imamo u 24 časa? 1440 minuta. Uzmite slobodno digitrone ili ručno izračunajte, ja bih više sa našim mozgom, sa rukama da računamo. 1444 minuta, odnosno 1440, pardon. Ako odvojimo 10% vremena za Bogu, znate li koja brojka ispada? Bog je veličanstven, dragi moji. 144 minuta. Brojka 144, simbolika, parabola 144.000. To je 2 sata i 20 minuta, bilo da proučavaš, bilo da se moliš, bilo da propovedaš, bilo da deliš Biblije ili knjige koje upoznaju Boga, ljudi sa Bogom, da svedočiš, da provedaš 2 sata i 20 minuta da provedeš na dan, ti si posvetio 10% Boži, ti si dao Bogu 10% svog vremena, halelujah. Tako je, brate moji, Miki, 144 simboličan broj, tako je. Ramče Emina, dobrodošao, brate, srećan ti rođendan, Bog da te blagoslovi, što si zdravi živ. Sam reče svet čistota bez greha, svaki koji od ovog sveta ima greh, Bog je svet, 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 tako je, brate moji. Slušate li šta kaže jedan naš brat, znači ovo je ličan Miki Merem, Ramče Emina je znači njegova žena, Ramče i ja smo prijatelji od djetinjstva, odnosno kad smo bili srednjoškolci, 15-16 godina. Miki je postao Nova apostolska crkva, Ramče je musliman, a ja sam sa 7. dana i mi se volimo i podržavamo se jedni sa drugima i mogu reći da je Ramče jedan od pravih muslimana, pravih vernika. Bog da te blagoslovi, Ramče. Ismailović Kazim Mari, dobrodošao, brate. Tako je, brat veli, daj Bože što pre. Amin. Dragi moji, sad ćete gledati jednu sliku stvarno koju treba da razmislimo za naš život. Nadam se da možete čitati, izgleda mnogo malo slova sam napisao, ali mislim da možete pročitati. Beđet Krasnići, Neslijan Kvin, Vlatko Laki, Fitima Miti, Jasin 688, dobrodošli, blagoslov Boži. Braćo moje, prijatelji moji, Ivica Imić, dobrodošli, brate. Nažalost, znači, nama Bog upućuje posebni poziv da se pokajemo, obratimo, da se vratimo ka Boga, da ga prihvatimo, da budemo bratstvo jedinstva, tako je, Miki, amin. Ali, ljudi moji, naš broj jedan neprijatelj je to što nam je naš mozak okupiran ovim svetom, to jest materializmom. Retko koji čovjek, njegov mozak nije okupiran ovim svetom, odnosno materializmom, bogatstvom ovog sveta, da voli bogatstvo, da trči za bogatstvo.
I to ga sprečava da prihvati posljednji poziv čovječanstvu da se pokajemo i obratimo i vratimo Bogu i dođemo Bogu. Zatim, takvi ljudi, oni koji su od sveta, znači, oni koji žive za ovaj svet, oni koji nisu sa Bogom, imaju vreme samo za posao. Njihove oči su non stop preljubočinske. Njihove misle su uvijek blud, kao pretpotopni svet. Njihove reči su pogani. Non stop trku za novcem, trka za novac. Zatim, najveći problem je njihova sebičnost. I zatim imaju loše društvo i samoljubljivi su, odnosno samoživi, zadovoljni su sami sebi, njima ne treba ni društvo, ni idejni, ni dolaženje, ni gosti, ni da idu kod gosti. Dovoljni su sami sebe i zatim tu je njihova karijera. Ima još mnogo stvari koji sprečavaju da prihvate posebni poziv čovječanstva, a to je da se pokajemo i obratimo Bogu dok ima vreme milosti. Dok nije došao kraj sveta, dragi moji, dok nije počela vatra da bude na sve strane na zemlji. Kad bude bilo kraj sveta, neće spasiti nikoga, ni njegov bunker, ni njegovo atomsko sklonište, ni njegovo bogatstvo, ni njegovo zlato, dragi moji. Ni svemirski brodovi neće moći ići ni u svemir da se spasu. A gdje će? U kojoj planeti? Na kojoj planeti ima života, dragi moji? Strašno užasno je ako se sada ne pokajemo i obratimo i ne prihvatimo da se naš mozak bavi sa večnim stvarima, da smo putnici i došlaci na ovoj zemlji, dragi moji. Najveći problem je, znači, svi oni koji uživaju u kršenju zakona Božeg, 10 zapovesti, je to što ne osjećaju da ih brine savest zbog toga. Ljudi koji ne osjećaju da ih brine savest zbog toga, to su ljudi od ovoga sveta. To su oni koji vrše preljube, kurvarstvo, uživaju u alkoholu, pijaju se, orgiraju, kockaju se. To su ljudi koji ne žale za ono što su učinili, koji ne mare za Boga, koji trče za mrakom, jer su pod vlašću Vavilona, dragi moji. Koji trče za mrakom, oni su pod vlašću Vavilona. Oni su deo sveta, svet koji je pokoran i poslušan neprijatelju, demonima, odnosno satani, dragi moji. Da li se slažete s ovim? Čovječanstvo krši Božje zakone, vrši preljubi, laže, prevare, izmame, ne poštuje oca i majku, ljubomora vlada i baš ih briga zato što trče za mrakom, dragi moji. I oni su deo ovoga sveta, a ovaj svet je narečen Vavilon ili Vavilonija. Večeras jedna prezentacija, mala prezentacija, znači o onome koje šta je. Sa leve strane imamo, ova žena je predstavljena, znači, na dve polovine. Ljudi koji nisu od ovoga sveta biraju šta? Biraju reč Božju, biraju žrtvu Hrista Isusa, biraju ljubav Božju i ljudi koji se mole na kolena, slavi i hvale Boga. Ljudi koji su od ovoga sveta, koji su Vavilonci, koji žive u Vavilonu i žive za Vavilon, su ljudi koji biraju, znači, karijere, koji biraju medale, koji biraju visoke pozicije, koji biraju bogatstvo, novac, auta, lepe kuće, znači sve ekstravagantno, sve nešto naj, koji nikad nisu zadovoljni sa onim što imaju, nego tražu sve više i više i više i više. Mira Pavlović, dobrodošlo, sestro. Lidija kaže, tako je vreme Sodome i Gomore, jasno i kratko, tako je, sestro moja, Bog da te blagoslovi. Dragi moji, sada jedno pitanje da razmislimo, ne moramo odgovoriti javno, svako za sebe. ABCD. Šta si izabrao, brate, danas i sestro moja, čovječe Božji? Jesi izabrao put A, put B, put C ili put D? Šta si izabrao juče? Šta ćeš izabrati sutra, dragi moj, kad budeš ustao rano ujutru, da ideš na posao i da obavljaš neke stvari? Šta izaberamo, braćo moja? Sjećate se što je rekao Ješua Navin? Rekao je, a ja i dom moj služit ćemo Jehvi Bogu. Možemo zajednički večeras svi da kažemo, a ja i dom izabiremo Bibliju, put A, put ka večnom životu, put ka našem Bogu, halelujah. Dragi moji, Bog nas posebni put poziva u ovim mjesecima, u ovim godinama da se pokajemo i obratimo. Bog upućuje posebni poziv čovječanstvu da izabere Božju riječ, da izabere Boga, da izabere večni život. Ljudi moji, narode Božji, Matej 7. glava 13. i 14. stih, šta kaže?
Široka su vrata koje vode u propast i mnogih koji idu njom, ne? Ali uska su vrata i tesan put što vodi u život i malo ih samo ga nalaze. Samo malo ljudi, dragi moji. Zašto je to tako? Zašto nije obratno? Zašto većina čovječanstva ne prihvaća poziv Božji da se vrate ka njemu i da ga slavi hvale? Zato što više vole, dragi moji, ovaj put sa leve strane označen sa bogatstvom, sa čast, sa ponosom, odnosno to je širok put. A mnogo malo njih izabiraju Hristov put, koji je uzak put, tesan put, koji traži da se žrtvujemo, koji traži da budemo nesebični, koji traži da budemo odani Bogu na prvo mjesto i da ne gledamo samo svoj interes, nego interes drugih. Da gledamo da pomožemo jedni drugima, da trčemo jedni za druge. Dragi moji prijatelji, narode Božji, koliko ljudi danas kažu da su vernici Božji, da vole Boga, da slave Boga, da padaju na kolena pred Bogom da ga slave, a odavde žive samoživ život, sebičan život, žive samo za sebe. Ne interesira da li neko pati, strada, da li je neko bolestan, da li neko ima odeću, obuću ove zimske dane ili hranu, braćo moji i sestre moje, koliko je to žalosna istina. Miki kaže, Velko Tanev, dobro dojde brate, blagoslov Božji. Biram Boga, amin, amin, Gabriel Radu, amin. Šta je greh? Greh je isto kao kada čovjek ode na plamenu i nisi jedan vrlo težak ranac na leđama. I hoda vrlo teško diše, ali kad stiže na cilj, skine ranac sa leđama i odmah osjeća da nema više na sebe težinu. Tako i grešnika se pokaje i oprašta, sva greha mu se oprašta i osjeća lakšane pokajaz. Tako je, brate moji. Bog da nas blagoslovi da to mi učinimo svaki dan, da se obratimo Bogu i da se olakšamo prihvatajući našeg Boga koji na nebesima. Haleluja, amin. Dragi moji, prijatelji moji, narode Božji, posljednji poziv je otkrivenje Hristove ljubavi ovom svetu preko nas. Da li razumete ovo? Posljednji poziv čovječanstvu je otkrivenje Hristove ljubavi ovom svetu, ljudima, preko tebi i mene. Posljednji poziv nam upućuje Jehova Bog da pokažemo Hristov karakter ljudima, da ljudi vide Hrista u nama, da ljudi vide večni život u nama, da ljudi vide Božje carstvo u nama, da kažu stvarno su ovi pobožni ljudi, stvarno su ovi ljudi koji slavi i hvale Boga. Tako je Gabriel, dobar si put izabrao. Ramče kaže, svaki ko traži bogatstvo od ovih svet, Bog daje uslovi u njihove tražene, polagajne u njihovom bogatstvu. Zato Isus rekao, blago onima siromašnima, amin. Bane, gde si, brate? Pozdrav, dobrodošao. Prijatelji moji, da li upućujemo posljednji poziv čovječanstvo preko ljubavi Hristove koji je u nama, ako je uopšte imamo? Ako je nemamo, radosna vest je, nije kasno da je primimo i prenesemo ovom svetu koji pripada. Nažalost, nećete moći pročitati ovo. Ok, ja sam to napisao sa belim slovima, izgleda sam pogrešio, trebao sam druga boja, ali nekako ne ide druga boja. Ok, reći ću vam jedno iskustvo i pouku od devojčice koja se zvala Lenočka. Tokom blokade, znači kad je bio Drugi svjetski rat, kad su Nemci napali tadašnji SSSR, današnju Rusiju, evakuisali su devojčicu ovdje na slikama iz Leningrada. Tada se zvao Leningrad, sad zaboravio sam kako mu je pravo ime. Ta mala devojčica zvala se Lenočka. Zaboravila je prezime jer je bila jako mala. Nažalost, u tom napadu na Leningrad izgubila je celu porodicu, i majku, i oca, i baku, i starijeg brata. Ostala je potpuno sama. Nju je pronašla specijalna brigada koja je tokom blokade i jake zime, znate, tamo nije ono 10, 15, 20, tamo je minus 20, minus 40, pa i minus 60, dragi moji. Odlazili su u stanovi i tražili djecu čiji su roditelji umrli ili nestali. A onda su našli ovu malu djevojčicu Lenočku i evakuisali. Nije se sjećala kako je ušla u dječji dom. Bila je tako sišućna, tako mala, bila je toliko iscrpljena i nije više htjela da jede. Nije imala ni više snagu da jede, dragi moji. Ležala u svom krevetu ili sedila je na stolice pored. Bila je uplašena, samo čutala. Mislili su da će umreti Lenočka kao i mnogo druga djeca, slično njoj. Mnogo evakuisana djeca su već umrlo od teške iscrpljenosti, nemajući snage da se hrani i žive.
Ali jednog dana, jednonogi vatrogasac Čika Kojla, star oko 20 godina, napravio je lutku od starog peškera. Neko ga je isakao, sklopio, šio, olovkom nacrtao oči i usne, napravio pravu lutku. I dao je Lenečki lutku i rekao je veoma ozbiljno, znate ono, seriozno, ti Lenočka, dobro brini o ovoj lutki, nauči je da jede, sada si joj ti majka i čuvaj je dobro. A vi znate, male devojčice vole da imitiraju majke da budu za lutke. Počela je da je ljulja, da je gali, lutku je za ručak hranila kašom, šapučiću je nešto laskao. A i Lenočka je počela da jede, hraneći tu lutku. Lenočka je oživjela, jer ne sme da umre. Treba da živi, jer treba da se brinu litke. Ko će da brinu nju ako je nema nju? Sad zapamtite ovu reč. Kad imaš nekoga da se o njemu brineš, to je ogroman razlog da se boriš da živiš. Kad imaš nekoga da se o njemu brineš, to je ogroman razlog da se boriš da živiš, da budeš zdrav i živ. Kada je odrasla Lenočka, postala je medicinska sestra, dragi moji, i doživjela je duboku starost. I njene ruke su uvijek bile zauzete, a srce puno. Njene ruke su bile uvijek zauzete, a srce puno. Jer je radila za dobro čovječanstva. Pomagala je koliko je god mogla sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom kao medicinska sestra, dragi moji prijatelji. Vidite što znači, kad je ona shvatila da ta lutka zavisi od njen život, kao dete, ne mislila da je to ne pravi život, da je to živa duša, ona je dobila volju da živi i da se bori da bi spasila tu lutku. Tako i mi, dragi moji. Molimo se Bogu da nam Bog da volje, da nam Bog da života, da nam Bog da sile da se borimo za spasenje čovječanstva, da uputimo čovječanstvu posebni poziv milosti, posebni poziv da se pokaju i obratu. I imamo za šta da živimo. Neka budu razočarana koliko god bila. Neka nas napadne satana kako god hoće, ali mi imamo zašto da živimo. Da spašavamo svet iz propasti. Da spašavamo one koji su u svetu, koji su u Vavilonu, da izađu iz Vavilona i da dobiju večni život, dragi moji prijatelji. Imaš zašto da živiš i živi taj život. Bori se u dobroj veri u koji si pozvan, kao što kaže apostol Pavle Timotijevu. San Petersburg, tako je, danas se zove San Petersburg Leningrad, odnosno to je bilo pravo ime, pa su ga premenili u Leningrad, pa sad ponovo je San Petersburg, tako je. Dragi moji prijatelji, ponovo čitam ovu reč, kad imamo nekog da se brinemo za njega, to je ogroman razlog da se borimo za život, da se borimo za njegov život, da se borimo i za naš život. Imaš li ti nekoga koga trebaš spašavati iz vavilonskog puta zvan širok put? Imaš li ti nekoga za koga treba da se boriš da ga spasiš od večne propasti, dragi moji, od večne smrti? Prijatelji moji, borimo se u borbi molitvi za spasenje naših milih dragih, ako ne drugi, da uđu na tesan put, uzak put, da budemo spašeni, dragi moji, sa svim našim milim i dragima. Ajde da se sjetimo Vavilona. Vavilon je danas ovaj svet, dragi moji, kao što je bila Vavilonska kula u to vreme. Gresi Vavilona su danas stigli gdje, braćo moje? Šta mislite? Da li su stigli do neba ili nisu? Jesi stigli danas gresi Vavilona do neba? Zašto? Zato što ljudski zakoni vlasti, zakoni država, uzdigli su se iznad Božjih zakona, usvajajući zakone koje prkose Božem zakoni. Dragi moji, time oni zakon Božji proglašavaju nevažećim. Vavilon su Evropska unija, Sjedine države, Vatikan i mnogo drugih. Vavilon su svi oni koji prihvaćaju satanske, sodomske zakone, dragi moji. Bog upućuje posljednji poziv svima koji podržavaju sodomske zakone i sodomiju. Znate na šta asocira ova slika, ne? Venčavanje istopolnih brakova. Bog upućuje posljednji poziv onima koji sebe nazivaju propovjednicima istinu da izađu iz Vavilona, jer su počeli da ih venčavaju muškarca sa muškarcem, žena sa ženom. Venčavaju se u Božje crkve koji nose Božje ime, kažu ovo je Božja crkva, a venčavaju istopolne parove, dragi moji, odnosno ljude. Nije li ovo strašno, ljudi moji?
Бог упучи, опростите ме на овакве бизарни слики, али морамо имати на увиду и што очу да проповедам, што очу да вам кажам вечерас. Бог упучи последни позив сима кои се називају ЛГБТ, знаете она ЛГБТ заедница, хомосексуалци, педери, педофили, лесбеке и тако дали, и тако дали. Бог свима вама упучи ово, свима нама, и мене и теби, да изаđemo из Вавилона, да напустимо широк пут и да се покаемо и обратимо Богу, jer još uvek su vrata otvorena. Poslednji poziv svim putnicima koji putuju na nebo, koji žele da vide nebo, koji žele da vide večni život. Човечанство, драги мои, иде у сигурну смрт, у сигурну пропаст, ватром. Видите ове слики. А понаша се као да га будучност чека радост и осмех. Видите какав осмех, а све гори код них. То се управо сада догаđа sa svima koji su u Вавилону, koji su od ovoga sveta, koji nemaju veze sa Bogom. Откровение 15.7. Откровение 15 глава 7 стих каже овако. Nažalost, nešto se prekinulo na TikTok. Eto, bilo je toliko puno ljudi. Šta da radimo, ne znam. Nestala je baterija ili ne znam šta se desilo. Ok. Откровение 15 глава 7 стих. И видех други знак на небу. Велики и дивни. 7 анđela koji su imali 7 posljednjih zala. Jer se u njima izvrši gnev Božji. Dragi moji, ovo će se uskoro dogoditi, a čovečanstvo uživa u grehu. Откровение 16 глава 1 стих каже овако. И зачус глас велики из храма, где говори седморице анđela. Идите и излите 7 чаша гнева Божjeg на землю. Ускоро će se taj glas čuti, dragi moji. I 7 anđela će izliti 7 čaša Božjega gneva. Teško, teško onima koji živu na planeti Zemlji. Teško onima koji su postali deo ovoga sveta. Teško onima koji su postali deo Vavilona, odnosno Vavilonci, dragi moji prijatelji, narode Božji. Svaka truba koja zatrubi 7 anđela će zatrubiti i svaki drugih 7 anđela imaju 7 čaša gneva. Znači svaka truba kad zatrubi, po jedan anđel izliva čašu gneva na zemlju. Da, to će se uskoro događati, to će biti kataklizme, dragi moji, ne katastrofe, kataklizme. To će biti strah i užas ljudima. Ako ja nemam, ti mi ga pošli da mu se da hleb i vode grene za ovu zimu. Amin, amin. Bog da te blagoslovi, sestro Cecil. Posljednji poziv, hoćemo li poslušati našeg stvoritelja ili ćemo primiti gnev izliven preko 7 čaša Božeg gneva? Hoćemo li poslušati posljednji poziv čovječanstvu da se pokajemo i obratimo Bogu, da se vratimo Bogu? Nuri Selim, dobrodošao. Hoćemo li poslušati Božji glas, dragi moji, da slavimo i hvalimo našeg Boga koji je na nebesima, da budemo Božji, a ne đavolovi? Prijatelji moji, narode Božji, Откровение 18 глава 4 стих. Čitamo Откровение 18 глава 4 стих. I začuh glas drugi s neba koji je govorio: iziđite iz nje, narode moji, da ne budite dionici greha njezinih i da ne primite od zala njezinih. To se govori o Vavilonu, odnosno kad kažemo Vavilon, mislimo na ovaj svet, na čovečanstvo koji živi samo za ovaj svet, koji živi samo za ovaj život, na ljude koji će primiti i koji već primaju žig zveri i koji se klanjaju kipu zveri i koji se klanjaju zveri, dragi moji prijatelji. To je Vavilon, to je svetski način življenja, život u grehu, bez da ti je žao, bez da osjećaš žaljenje i kajanje za sve to. Откровение 18 глава 4 стих. Poslednji poziv čovječanstva: izađite iz sveta, narode moji, izađite iz Vavilona, da ne dobijete ono što će dobiti oni koji su se zaneli za zveri i koji obožavaju zver. Prijatelji moji, ajde još jedan put da razmatrimo, da utvrdimo šta je Vavilon. Ja vam mogu sad definirati 20 minuta, ali ja ću vam samo jednu reč. Šta je Vavilon? Otpad od Jehove Bogi. Kratko, jasno, da ne diskutiram mnogo, da se ne pravim tu sada neki filozof da vam mutim glavu, nego kratko, jasno. Vavilon je otpad od Boga. Znači, Vavilon znači ljudi koji su otpali od Boga, koji su zaboravili Boga. I zato Isus kaže u Jovan 18.36: carstvo moje
nije od ovoga sveta. Zašto Isus kaže carstvo moje nije od ovoga sveta? Zato što ovaj svet je Vavilon. Zato što ovaj svet je otpad od Boga. Cijeli svet je Vavilon, dragi moji. Jel se slažete s ovom konstatacijom, sa ovom činjenicom, sa ovim faktom što mi je Bog otkrio da je cijeli svet Vavilon, dragi prijatelji? Nažalost, to je jedna velika i strašna istina koji može svet da negira, da diskutira, da filozofira, da to nije tako, ali ovaj svet je postao Vavilon, dragi moji. Svojim načinom življenjem, svojim načinom ponašanjem, svojim načinom govorom, svojim karakterom, ovaj svet je postao Vavilon, dragi moji. Zašto je Vavilon? Zato što je otpad od Boga. Kad čovjek otpadne od Boga, šta se dešava? Znači, dešava se da čovjek bude opsjednut demonskim duhovima. Odnosno, svi oni koji su Vavilonci, oni su opsednuti i ispunjeni demonima, dragi moji. Možda to vidite na ljude, možda to vidite u njihovom ponašanju, u svakodnevnom životu. Vavilonska je zbrka, tako je, sestro moja. Nažalost, dragi moji prijatelji, ovaj svet je postao jedan veliki Vavilon. Ima li mjesta na ovoj planeti, na ovom svetu, gdje Vavilon ne vlada, gdje nema vavilonskog duha? Ima li takvog mjesta, dragi moji? Možete li mi reći? Prijatelji moji, i zato na kraju pročitat ćemo Jovan 8. glava, 23. stih. Jovan 8. glava, 23. stih. Naš spastel Ješua Isus Hristos nam kaže, vi ste od ovoga sveta. Vi ste od ovoga sveta. Kome ovo Isus kaže? Tebi i meni. Komu Isus kaže, vi ste od ovoga sveta, a ja nisam od ovog sveta i znam koji nisu od ovoga sveta, dragi moji. Isus ovo kaže onima koji neće poslušati posljednji poziv, a to je izađeti iz Vavilona, a to je izađeti iz sveta, napustiti svetski način života, ostavite svet, nemojte da volite svet. Orhan Anuša Demirov, blagoslov Božji. To je tragedija, ovaj svet je već osuđen, nažalost. Izvinavam se svima na TikTok što je došlo do prekida. Nisam primetio, baterija mi se trošila, a stavio sam punač da se puni, ali nešto nije punio. Eto, ja sam se ponovo vratio na sam kraj. Ok, ja ću da smestim zdravlje od Gospoda snimak od Facebook, pa da gledate svi na TikTok koji gledate TikTok. Prijatelji moji, narodi Božji, vi ste od ovoga sveta. Milijarde ljudi su od ovoga sveta. Nažalost, nisu milioni. Nas ima oko 9 milijardi stanovnika, žitelja u ovom svetu. I nažalost, Isus kaže većinom čovječanstvu, milijardama, ne znam, 5 milijarde, 8 milijarde, ne znam, ali su sigurno pitani milijardi gledajući i živeći život sa ljudima, vidim da su to milijarde. Kaže svima Isus, vi ste od ovoga sveta, vi ste Vavilonci, vi ste Vavilon. Braćo moji, sestre moji, prijatelji moji, želimo li izaći iz Vavilona? Želimo li napustiti Vavilon i postati Božje sluge, Božji narod, Božji ljudi? Hoćemo li slaviti i hvaliti Boga nebeskoga ili živjeti opsednuti demonima i završiti zajedno sa njima u Jagnjeno jezero i više nikad ne postojati? Dragi moji prijatelji, narode Božji, molimo se Bogu. Bože naš koji si na nebesima. Koliko je strašno i užasno da ostanemo u Vavilonu, da ostanemo u ovom svetu. Zaboravili smo da smo putnici došlaci na ovom svetu, da nas čeka smrt ako nemamo tebe. Svaki ko ima tebe ima večni život. Pa i da umremo na kratko. To će biti kao jedan san, kao jedno spavanje kratko od minuta, dve. I onda se probudimo uskrsnuće dobrih, uskrsnuće života i dobiti večni život. Zato nas blagoslovi Bože koji si na nebesima, Bože Avrama, Bože Isaka, Jakova, posveti nas u krvi jagnje tvoji, da budemo sveti, čisti, pravedni, očisti nas od svakog greha, očisti nas od svakog zla,
i posveti nas u krvi jagnjeti, ispuni nas Duhom Svetim Tvojim, Duh Boži, Duh Tvoj da nas vodi i blagosliva, a ne da budemo ispunjeni satanskim duhom. Ne, Gospode, blagoslovi nas Tvoji anđeli da budu pored nas, a ne demoni. Tvoja je sila i slava i čast što ćeš ovo učiniti i što činiš i što ćeš učiniti sa nama do kraja sveta. Bože, blagoslovi nas da večno budemo Tvoji. U ime Isusa Hrista, haleluja, slava Ti Bože naš. Amin, amin. Osana Tebi, Oče, amin. Haleluja. Prijatelj moj, narode Boži, nadam se da smo se ohrabrili večeras, da smo se približili Bogu i da smo shvatili posljednji poziv čovječanstvu. Da se pokajemo, obratimo time što ćemo napustiti vavilonski način života, svetski način života, a to važi najviše za nas koji poznajemo reč Božju, koji čitamo Božju reč, nama je data najviše svjetlo i tražit će od nas mnogo. Bog da nas blagoslovi, da prihvatimo posljednji poziv koji nam Bog upućuje, a to je da budemo večni njegovi. Amin. Bog sa nama. Pozdrav.